Yo, anyanum ne adofo. The chachiam. Akwa yi so agege yasem ya boso pa ho. No that TV is. Oi. Asem ye na sep. Ma cham chiachiam mo papa. Na gidi ese. Twedi ampon tetu bento. Ne tetere de nyankopon. Si ade yo. Na nanum tumi nti mo nyina mo hoye. E do ba de na se. De sikadwan so ase se mo hoye. Na beda wo so ase. Sa bibia onya wodone ho base. Ene obre. Na odi behweme na ade betie me. Na mgidi se wo bi papa bi pa de obre. That's nam asante do. Ya asante hu hia wo. Ene ya kan enkabo mu hu hia wo nti no. Ena wo se wo bre bibire. Na wo ba mdwumedie so. Nyɛ sɛ woni bibiye na meda wase e wo bra wo sɛ ni nyina ho begidi sɛ medi nhyira ɛna de hyira wo na mennuanom ɛna no pɛ wo teme nka anya bɔne e bɔne kura nanom sɛ de ere be kuramu ani bi kuram papa ba yi kuram bɔne ban so a kuram sala emom yɛsrɛ sɛ bɔne de empare na papa ne mmra na mom de ɛpɛ ne nya de a kanye ne ni suti ene areho ene ntiase e binimu ni e wo bebre ne ntiase wo ka na enwie ka e wo bebre adwene wo fom menyan wo ka na ne ka kwa din because ade na adwene siso na ono dwene saa no enya saa na tie ade na okrom dendenden no a yenya ne nwi asantene ne mo na senwiem na ono akani se domani na nye si ebo ne nyi asantene asenwiebo na dwere wo fom na najima bedu ade oba abonte obeyi se bia nyaado se bia brawo oye obi a wotie mpanyina futu ene obu ade ena ne krama ho brase na ode ba abonte no se ensu ati ni mu a ka wonwene ka wonye sade na oye ne da isan se yona sade na de beba no nyianom pani behwe because ensemi shasie ye shasie me kuro si 2025 yimu menim se ja enyansafo akasa kire no a mampanimfo eso be kasa kire ne ka wojai sa na emeye so enene na nsame sa akọ Facebook so a ne ma hima asa enya ho na dukuro hima afọ enya ho ahye nkonya tra nkonya so na mpanimfo pa na motena fie ma sabia empanimfo ena sabia nyaaro sabia brawo momma bo mo chichie momum fini so ase me kanchem se dancheme wu na mo na moti fie ka se dancheme wu abrabo mo chichie woni dancheme wu so na se empanyini ba na ba wiase menyaa empanyini bai ya efre bi maamefo ye frɛ bi ahemfo ne ahemafo bai na ba wiase empanyini ba no ya fo mo empanyini kwasiafo empanyini bai titiru doma ntena konya panyini nyansafo a wo mihirawo na empanyini asabi moye empanyini kwasia moye nkonya ho empanyini kukuni na mo ankasema bakosem kura munni na mo hwai entotofi waso modern tokwasem toto ene mrante ne maba wantem munni atwen mame benefo mo wefa nkonwa yi a mo betena ho yi eti sabi munim nyansa hwese ne ene anu a mi twam na mekoto bi nwia boteli bi waye no ho asane egu asantefo so anye kuma adania opon pepra o mo de asem oto no so we ya no ahye da afọ opon pepra picture no de akoto wo se opon pepra se ebuna sa ase nye otumfo de boteli asosofo ni bi afa bi e de akoto wo se opon pepra se oti region enyina otumfo asase a ena kohwe enu ehu atendi a yedi opon pepra na yedi sabia santemai ye wi ane de akama na tato sa na no mo ye
Nanra me call Facebook so. Ebe na bobe 8:30. Na me call ye no, na me ko hu say, e ma hemafo o mu free doma. Ya onum ye doma tena konwan onum adukurufo. Na onum asem o mo kanyina nsa asem na aba atwemu no. Asem na eba ya. Sebi doma hema afre madwabe. Ya dwabe no. Se e kase ye kire ne enti a wono odi dwabe. Ne e kire ne enti a wono de otesu ne wode fredi agimanya. Ebe sokew. Ebe sokew na fredi agimanya. One nana kwa kudua. The second. One ne yefe fredi agimanya. Ebi ososo nana agimanya ankasa nana agima bedu. One ne nana kwa kudua. The second ni nya panyini okowu se o chase. Sa nkrofo yi ana doma hema ani adehye ne ntrankonwa munim emode bo a evi ne wofo okowu ye e wasagranti wo mu no ye wo na agima wodi kan omodi na agima ye okowu se o chase o resist abrofo din koto no ana fredi agima nana prempe ye otosumienu ani e fense agima prempe ni din ani fredi agima ti ewu wei no ani esa kukuru nana fredi agima edin koto wei so ene so ho enkrofo afia o mafuru abodwese to mu woni ntomi won mafuru abodwese ani ntoni ye mubi na mahima tesemo asemi yaba ekobe abusumi be enumu asensiemu ni ama fremedwa bia betira bonten onim na bakosem anye mo niwu ebetoto obasa ne sere abetina ho be kasa kire brekum hima te se ne ba ashe do ma di krofo hima se on peso be hu do ma di kro hima bia se woko brekum activities bia mo bia nko brekum na ne kasa ne nyemu ni nyina ne se brekum hima ko menchia ni wura ho brekum hima ya santini adehye o brekum yo omudi adehye konya nyina santefo both ejamano ani both enamani nyina asantefo chese ejamano kura ya asante omufra danse enamano ya asante omufra sokore echebusua ne nyina na namankura di ewuo wone na mehene yo na omuye nyamano wone nyina ye nkrofo omuye asantefo abrobie ni brekum adehye konya no se nyama ombeji akonya no so many years omoye asantefo enama omoye asantefo ti brekum akonya no ebru ni ho until the time mo betumu jama fo ibetu she brekum fo so ya mo fa brekum fo ibi domu sa bre no na mo se sa brekum fo bi ko buntuku na sama ya kan say ana brekum mi ma ko menhia to ko menhia no ana okoka say wo agima bedu onimo na wo baby a wo wahin fiesi no onimo ho oma hoda tio onimo ho oma hoda na wono de wonfa na sam nkodan obia ana o kan asasemi mami ka asasemi ne ta nyina ne se bra na na mankorade ewuo sebia nya do sebia bra otoye na ye pe ne korabre ene na ko bam abusia ne ye nhyehyeye brekum trankonya eye traditional area brekum traditional area no eye very very vast asusine wo doma wo traditional area abusia yo mu traditional area akoanafo adehia ye on mu nhyehyeye afo mo yiye asemi muni no kora na mutie mu yi ya nhyehyeye ade afo yi ye ho se yebusua ni ya hene wu ti nhyehyeye ye ni te ye no nhyehyeye ne kire se enkrofo obeba edawo enkrofo obeba dawo na bunu traditional council no ye house of chiefs no ya sabi eye central body abani dia besi wa ye nyina ahemfo no kɔ ne yekodwendwene ye di ya asem kodan minister of chieftaincy ne abano ano so mra eye fa ne say kukuada na aba kukuada na ye wura wote kokɔ so what is sikafutuo because
aya wada na oso oba na odi sika futu obegu na de sia mankrade ewuo ane achi ne yakora na somdwe ma no kro eti sada na ye tosi ho se ye wura nko a ana wo ba ya wada no na odi sika futu abegu na de hye ane achi no wogya kwa maako ave ya ba ya beti ya Admabedu ya the letter Ebra Bon Regional House of Chief for invitation. And it's won't me man, minya, be honest. Man can't tell me said the Admabedu ya odim papa mu, ever 2 minutes me and untamno, one home, because that's Yami never quite me ya wo. Abako Samuna Sassina, what is so about I know dear. In every history, every law Ghana and support to war in any way. It is Yansa. Anything about Sano, and a woman day. Invitation yaba abre was said a Broom Regional House of Chief President. What's so bedu you okwafi? So Munifu se kwafi, Kuquadano, to Kuquadano timima, to be by your water. Tio, and I was trying to say there be what it internet is so. Gentlemen, someone who can, and I disrespect, I would disrespect you in the Ura. Naba se na kura oti abontin adwure se woni yewura ye pe wo ba se kura oti abontin adwure se woso internet ay komo eti yempe problem bia yewura ne ya hye sa da dia ato ho odi ama se obehwe ne de hye ene achi di kafutu agu na da weni ya hye busua no ya hye de yie no do ma hene se da bi minya kwan emma kukuwa da se medi me ko afia se munimfie eti meba ya woda minya munhie nyansa Mushie nyansa de kwasese ne potapa asemni ana bushansa na ya ma wo ma ya wada no because ye ne ye hu chihye ye traditional area me your mahine wo your mahine ani di na de ma say regional house of chief na abanda si ama ye nyina no wo ne ye say president ne ye de letter abesu no ti sa won timi ma wo vice no onyansa ne a won petrobo o vice ane drobo hine Tigabesa ene meyi mpabo akase. Medi acha drobo hine. Na drobo hine besi manan. Ana se meyi mpabo akase ade acha mahimfo nketo ibi. Se wodi kurasefo ibi. Ana obonkum hina na oni fa hine. Na ko ma be hye manan. Na o ma be ye na mame. Na ya wada ne de minya ho. Benam so opeso obehunu so obema. Opeso create problem between Asante ana bro wa bra bibiansia. No impress se Asante emu bunofo. So you saw as an opportunity, again, publicity, again, support. Eti ho, ene brokum trankunya se dabi. Ade akwo yi ade na adwurum kanana. Yenye die ho ye yi. Chese ne ayato ho. Ye yi bato, wonya ho ma obetimi etu obi ama aba. Nani na chinchina twan. Ya wada edi ama ye wura se wode sikafutu ebegu. Ne de hye ne sada na so obeba ade. And one kwaje tabo court. Asemi koyama Sabren Chieftaincy minister no ono and intila minister Efra wo catch no sebra. Ade a wo ye nenye amamra ne mra kwaso. Ade na chinchire twan. Ye ama invitation. What's a sada no do afashe. Ti se wontimi ma wo yi obi ma okokose wanan. So se wontimi nyi obi e ma ne nkonkose wanan a. Jaiko churolete se wonya ho ma. Abuade apesa wode ba no onipa obu no ho opepisa anote for wonsa abode ekọ ne jai menko na do ma hene akotena ode jagdan ye sato ne nchen ema ne mpanimfo bi etete ne nchen ena afidi o kansam ana de eti o mo de tabu atweme so ne se adehye odi brekuma konya ya adehye miensa mienu na waji wapoa wapesa wapam ofuru akonya no mienu no support him ena baako no support him na nadom ahene wo kasa wa brinyame wa brisu enyama no no mbedi doma anyama mbedi brekuma konya ono ye equally asantefo enyama no na na mankredi wo yira wade no oya dancini adancini omunyina ya asantefo na mom ye asantefo eni akanfo 99.99% ye di enade ye ni agade since nana a free year bonsra ebreso from 1415 to 1500 ya di nadia be pensa brewi eniti
aka mamra ni asante mamre mu no yedi na de ene yi agama no efiri akonya no sawo that was the story and the Supreme Court na yi agama no efiri akonya no ho ti sa wo be kase o mo support wonti no wo ba o mu nim se nipa be ba jo so what kind of a person are you Nana Ajimabedu? Why are you always want to create problem? What are you want to tell? Why woman me no why I get better that with you was aro I don't know penny to say agent papa na with him adai enti enu akoto na kunya ne beto no wo sa fa chiri no kohyehase akohyehase ma kontire amsa komuhene okohyehye chiri tina komuhene no kura no ba bonte be ka kire wo do ma hina Ajimabedu say jawnsem hu na wote ena na amafo ntenta fidie so a wo ye na aliwu na wo hene de sabi won tata social media so nkasa kasa sa na de wo ye na aliwu na ye brekumfo obi anim se brekum ya asantefo na ye de na ba ye na wa kotara keke nsem hunu adai ye ne ye wo fa ho bai wo kasa kro obi ante ena papa yi ka asase me kire oho na mkofa akire na mudi sika ko hye akire ti brekum hima hye no ho se ba be hye kire e pese mo create problem because wo pese mo ya na and the money bio esa fatu hanu enya ajamani bio ni nama enama no esa benya trouble bio ana brekum hima sore ta kwari to akom hin no se brekum hima pese ode ne ba ene si ade so ana wote ye na afa akiri na akọ wuram because you don't want peace baby a say ya asantefo no pese o create problem ne ya kasa asante hin na create problem wo abro region chieftaincy issue aso ya wo na sakanya wo a efitete nchira yo tumfo brempon papa ye no ko she na chi one na ho paledi no ho se nchira hene ani de o paledi no ho se nchira hema na o munyina no nyina e baako en na ko she chire wo ko ti bi kotena ayi dome ayi ya fa se sunya do mo siase o tumfo ya wo pagya wo konya wo ti so no ontimi mo ma hene but wo ma hene no a ye L1 L2 opportunity kwa yama bi se obetima alecho ma akonya ba akopɛ no wo timi ka kye se wo bebo nkyira ma ahene wo you see go sesema ekoso amenem no kasagi nkyira once upon a time na peaceful no ena ehonum bisa ukwa Broom House of Chief no what did ye what peledi no obi eja Broom House of Chief na ma wo mo ena nipa ba se numa sensia o mo na te ho no bia paledi no ho se o ye nkyira hene no no o kasa o se na nkyira hene nsu ni akosesem kwa na Ajimabedu ye eti wana yewa ne de hye asokore dom tene brekum hima ekoye no o de kwato ne wura ni ngo kase aye ni na busuani no ana one no aye saa ne man no ne de onko do mada tio wonko do mada no fa na hensem koto obi anim da. This was what the conversation was. Won fa na hensem koto obi anim da. Ti waka asasem ni wiye ye. Wan kasa woni wo Ajimabedu. Wan kasa won hia woda. Wose won ko do mada. Ana wo Ajimabedu wahima akwadu kura hima afo bi ba bonte be ka se. Se brekum hima so won mada mada. Wodi ne ho yawo. Esa se brekum hima ba eba ba ye obi hu ade no aye do ma hima no musuma no ma wo ba ye mo de na hima afo kodi nanim kire se wo hu se de tie no na se brekum men twantro onko hoda na emomu no wasoma ami akobo na manesa se ne bako ware sa do ma ho eti ahimfie wo se de oka ne de onko hoda atorobe do twae anu wonka se won hia do ma hene da ana mo ba bonte na mo be ka kire se brekum ma so wonko ma do ma ahimfie da na so do ma hene etwa prot mienu wo sunwa di ama no o ka kire se won hia ne da o ka kire se oni ne enkasa da wo so wonko do ma ahimfie da to no fa na hensem koto obi anim wontitwi wo on fa na hensem koto obi anim do ma esa so no ya ma hene do ma ya ma hene ayada no no kuku wo no ne ma hene asem o ya ko anani do ma adesia ya duanafo ayada no kuku ne de koma obi so obi ntie ne de ana o kan asem yo kan yi mon ko na freedom ma ebi so efri suma
ebi free drobo etimi huru na na mehene wo mo huru na na kosua mehene ahuru no ma ye mu bi ene be sori gina ye ene mo de paaso ene ho ente nkoda ante bia na wono fremedwa benya ya bolo di amano edi esombo awa santimemu ye di amano ene ohuru na basa kire ye maame enhuru wa basa wo be huru wa basa edi na da so sisa no ansa fremedwa be edi na da so no wo be huru wa basa edi a kire asantemanu a wona nanom eku wo mu no asantemanu a mo hyase na asase na mo te so no nyina ka asantemanu enhuru wa basa nkire ye na social media na be cheap na so kokoto you do not have a grounds woni ba bia gina kokoto baby ni wo gina what it social media so and mabobon koda pa and a bron champim and ane and afa kosia if you think unity is beautiful yankum odwafo emfa nche yeyedwa na emum ye hwese ne ko ofaso ye ni dwa no na yesua de ahye yedwa no se ne be ya yeso benya customers shame on to you and abetena bonten na betoto manne to said your power control over somebody and I will catch it say 1% the krohime biala o free brekum I will freedom ma be ko brekum nhyiamu bia na yie bia na activities and abeg kan sa kire brekum hima ompia bonte me kasai brekum hima bia mpia bonte me respondo brekum hima de kro biala ma bonte me kasai brekum ade hye biala ni wo munim nyansa o ma ba bonte abeg prawo obi anka be mfa nkyero because they all stupid they are following your stupidity and they are bonofo oye brunia to free asase so sene na nakosia mehene ka kire wo na ko ba bia bonofo ne ja santefo asase to homa omo esasa o kat kakabin sam ense sabakosam se asase no aya santefo asase ahon tonkoda yenim se wo de o mabeka bi atwam makam brekum himasemi atwam eho ate akoda mona motie brekum hima kura ba bonten a woni media ni wikasa osi asante ene bru nyina ye yade baako ye mpe kasa ye mpe sun ne mom ye nyina nya baako ne entra sudwi ma min kamo onti mo ni wura no akọ no ho na okakasa won fa na sem bia nkwa doma himfi no onim ho won kancha wo se onim doma o se ahimfi ho o se mo kasa nti wonti twi on se o kasa nti wonti twi awotwem nyi asemi ate akoda na watchi mu ya genio adam pese mu di brekum hima ni mu ya fomana ya mamo pan sabrekum fo bi ti brekum asase so ne na nama be ko ade asase ato no mo na nama be dodo o mo na nama ba wade entu kwati na o ma be tra from brekum fo no mo so mo ya bunu fo to mo be to brekum ade che e de ama farasifo a enne mmere mu di asante fo mpene yenyi ya de hye ne masaka ni bi esi ye bio ebi nsi bio ane ti sabo babo kashira ya babo dosowa isa so bi amansa akwan se brekofu so omodo om ya bronfo nto mbetra makoro brekum hima ane brekum adehia ya de ya mpere isa se enim bro maso ya ma ho kwan isa se brekum hima koka asa asem no ho no wo ma bonti meti ntasio nkire obia wahima fo bebre be babonti be kikansam be didi no atem won kola atete social media so e ohoro brekum hima obi ankasa wo fi majaben wo babonti be kikayam piasem brekum hima mpia me kasa na hima bia mpia me kasa na de kro hima bia mpia me kasa woni aba matoto ayampia obi no wo kasa obrekum sa oye de hye ena ya da kosore ya wahima afo obi ma sa sinkomia chase wahye omukutuba wankasa wo mo ho eti afede wo opa che so mo mra bontin twampa wo ma ba bontin maame a na wo kasa too much wona wo se de wo se abra mo muti sintra so oba besia wo se odua na ni ba besia na okum so maame eye edam na se eye nsemhunu enkekekeka anna kan bakosim wo ba kum so oba kum so aka bakosem obi anteda obi ahunu da
Wo bia anti sa bakosema bepem ne abra na otis ntene so a maame eyedam wona ana bakosem na fina mo betworo mo de na ye hu se mo so mo ye superior edam be ni ana wo gina ho sese mo nyina mo ye bianafo sese die me ye mo poseme asobre asase ya mutisi agunafo asase ya asase ya mutisu di mensem eni kakabensam atutu mabasa left and right eya agunafo asase nya bianafo asase munyina obi eni mabakosem esase mo nkonya mutiso no ewo reason ti am nkonya baaye ewo reason ne bia ye am nana free baaye betis aba baaye besese nkuro ehye nkuro ase ene ye traditional areas traditional betis aba na be sa na ma wonum nyina ene wo bakosem bi wo ho a se wo hye baby se sunyan a sunya kuro no sa kontrabusua no omu fikumasi asafo na bofitia nkorofo omu fikumasi asafo no omu firi na bofitia efikumasi asafo ene wokọ baby e fra ho no kubire okọ asankraso na okoto na boan kokọ na one no esa abo mu one no ko sunyan eni ti na boan kokọ bobo sa akontra konya no to safi ho ma ono ti ebi wo ha ya bo ade hye busua na bo de ma wo mu na omo de ato bebi wo ha ne kuro no woten ba bi dada woten ba bi ena na aman keka mu mama keka mu no ba ye no na British for se nkuro bebire etu ko even drobu se ye nkuro bebire wo ha British for se sa ko share drobu ase brekum ni adade nyina once upon a time yes sa brekum ne wodumase yes sa sa nkori nyina ade ko share fe ne say ekuro we ase sunyan no ade ko share wodumase ase. You see, that was what it is. First pan sande tie enche say ye okuro ben na nkrofo man penifo mu to omu ni mo mabakosem omu nyina pa adua na wogya ma me fo penifo mo to dancing crime yo mo titi nkonwa so say dukrofo hima enyina pa adua na wogya on pa ne de isa so onim na bakosem ebre bi sa oda sane na ni sua de odi atam no one de ebre so se de adwene pa hene de aso wa buy programs in ebusa so obo nton so obo manse nton such a people ba kusu ebusa so obo nton ba o se enton no a aboa bi no a wa yesa yi wa yesa na ntwie no e fe ne say na so ya ko anani go forward. Most of them, about 70% of them do not know ebusu onu mu join it. It's in kwasi asamba no nu di achiri na odi achiri ni nyi akoko Jimmy Sam no okoko hu ntokwa dia magima bedu ana yebunofo na yebunofo fuck you wono ana yebuni na asama abrako ne se mamufi asa abesi nkonwa biem e dia mabrekum hima ye mode ade na mo perfect brekum hima ho domafo doma wo hene no hima ane wontra nkonwa ne bi no sa wontra nkonwa ne bi no mu nima bakosema mu feki abakosema everywhere no. What did you want from brekum hima? Ade na mo perfect brekum hima ho. I just want to know. Because as far last time me was social media so me hu brekum hima bia officially so free brekum ahemfie ana brekum tina nkonwa mu bia na se brekum adehie bia na brekum ayi friend say adukurase me hu bida so on ma babontina be kasa ajigali bia on nam YouTube so ya o se o brekum dehie o ye so o ye enchira princess akasa wono ne saga ututuntuntum ma bisa le dibi no be brekum dehie bia la ni ho a be kasa fasase mu ba sa pesa mo de na akosu ya amehene asokore domtin brekum hima anim ya form be ye mam sa chance no. Once upon a time ye asanteman ye niema bebre baaye ama mutimi enya access e wo ye nwan bi ho, but this time it will not repeat itself. History will never repeat itself. I will say persuasion na firi some person mo apply force more persuaded wo mo say anye yie, so you are now applying force so me intimidate wo. We are there waiting for you. Ye asantefo ye twem ayem so obi suro mo na mo
said mo ba bay ye mo ma 200 na mo 150 enti mi enyina me nko amanim 150 of them enti mi nyina me nko amanim. What the fuck? Mo betra bontia ma me nya mo hwe oba himai on kasa obi aho anama sesi nkonya ma me mpanimfo tesem ana ade wo se de mo to ma ne brekum hima se wa ye mo de ade be pa na brekum hima ye mo a eti do ma wo hima na wo hene pese mo do boni si brekum hima so se brekum fo so mo ye profo no se eni nti on bebo na akosua mehere on bebo na senwiem esa se on brezi na santeye to mebo na senwiem dia wodi ka chem se muntum fra sase so na mon kobono fa sase so ya mu fa so sambato na matamfo because what sister no amede wo woni bra bia ma police mo na mo kwotena woda sani ene ayi a platform so ka se mo be pause birokum hima no ye be hye sa obi ye asantini ye poison no na ne ebrofo no ye nimu no amadane asantefo na mgugo no ye bu freedom a ebe fi sumane drop na motiti kumase no ye nya momo de yi because ye nim kro ye nim more than best 200 men kwa me nim kro me nim be 200 e de ne ye fa nya wo mo fele kro so mbeka so bu freedom a ne drop no ene sumane ye nya wo mo de yi e be se mo che de ye mo nya wo mo ye ya de hye to o masase so wo pa che so wa brezi wo no culture ne tradition sasantini enti yam poison sa dia do no yes we take the same steps domafo edi sumafo ye take the same steps ya ne mo domafo a mampofo kwado so sine mo nko Ghana statistics mampon edo so sine mo mapopo preach do so sine doma eti wo besa mo ni asantefo ko doma ne suma ne drobo gini mu hene de obekasa wa kire se obi na ekoka beka no tie be yi na firim doma suma drobo mo ni asante beko ya pase ye tie afide he ready de amu dwene no ene ne mu susu no asante fo nwene santi susu sa asante fo take the same steps pa bo ene ntuotuo no mata okura mo asante fo take the same steps asante fo so ntontuo informa vagabonds ni ene mo hand doso ye ne mo na abodam ye ne mo na na dwumote e pese me busa mo dodo yesai the whole Bron region, both Abro East region. See, I see the asset for Kura say Pia come home or Blue region, and Abro East population oil 2.4. Kumasen Kwa 5 million. Kumasen Kwa 5 million. Population what both Abro and Blue East region 2.4. Kumasen Kwa 5 million. Yenka other places in Kahun. Eti money ebeko so se mo chapem mo se mo chapem sa yes we ko apem be ba na mo se mo chapem apem no way apem na way abra people like me nya wo asatu fo me no mo ti krom hi on betena krom de wa wododo okra nye nan enti wo apem na way ye ma no so ma bodam sen mo e pasa me kire wo se moni na mo de besa brekum hima no anaja pakrom hene moni na maye madwe se mo de besa atronie ana mo de besa ewodumase moni no mo besa mo de sa asante kro biale wo ho sia kwano mo ne se kwano mo ni nkura aka no bra sister ba this time asante for ye na se fese no man kanche wona meboa wo plan evil a yes we plan evil. What plan was I? Yes, you are planning dangerous. It's all Juna ye. Nanyan Kwano abodam. What passum ye in a better passum ye? So what passum ye? Never penquasia some beja. In the before so, I must uncle Sesam Nejai. It's a say about time. And beside that, Ghana ho, men pepe mentiho. To me, show be kutupa. There's a mosum be Jimmy Sam Sadia. One end to the buffalo so many na ho. One end to the buffalo so on sorry.
one on to the buffo say, Oman Naninya ding, will be able to buffo. Someone Nimusa by him up on a moma bears and was a video not all. No, of course, your back was some now, say, you know, say, or him, why, just say, 18 crowd bone, it have never any connection. I will be on a phone with his interest. It didn't need umu abakosembo. Now to us, Okumoso. And a kind. Yabakosemo from me, Santana Biana for one canda. A diana for Mukotna, Sintraso Mukotna, one pay Munkanda. And now send by near Bettis and a nebicumson. O Maka, one year sorry can abacos and can one cada. Nipakura boni ding, and Yano correct. When I want to quasi a bit to ho. Shabakosembi and walk can't. We div your boy, attitude to ma. Ane, a ye, one old bugger tat. Never some go for a devil with Trimwana. Shabakosan was assembly and what to all cake. Huh? I'll grow for one cut now. Do you lead thou could do on when him? Ye bet funny your boyfriend. Your boyfriend, ne bum woman and need of Marcusi. Nanitin yard of Marcus, your fenucus, attacusi. As any back, one military commander. And a new bow. I want to catch your problems in the back. They sent to quite back open on Mocoin. Woman, as soon as 4 years, be a 2 best quarters, Nana Boffitia, woman in no offer, a rebetty, woman in the coin. My rebetty defeat woman would movie call when a best quarter baby now, I will afford to take Quamaho. And I will call your study requires as is one, a sacrifice to the Bible. Cause ya da, your friend and I am waponko. Nana American thing, and ya da dear. Wolf a ye, ya boffeli. Mu wukumusunu na ade so ne pobia ene aso ne beben na wode ene aso ne beben ne pobia wode abesom kwa aman ato sembe na ekoso ha betu hye wonom so unexpectedly kosiada na ye kosiada enkofo e kasma so mabodam kosiada yo omuni muni ntokwa na mu betu hye wom so unexpectedly mu betu obre ye bo never wonwu wakunim Yamo kompo wangu wakun betwa record way wo history say mukun yamo aponko mukun offense hene na ye dan na offense hene ko yala wasanu mbakun ye defeat mu dwamra kente no ekwan abeso mu asase a ekodi offense no emoni nkokwa ben mafa asefa matase ne fa chikodi offense fo ho mu nya normal ho ha you are not normal. Offense no makomienza ni no mobomo but yet na najima betu timi tina bonte kase omo no offense akomienza edifi an offense heneti ase wa mekasa abakwetimi na najima bedu an offense hene na nawi afia kenten wati ase am an na wa ma mekasa abakosem we wa bontene owu ye mfie miensa mai mehwe nkompo kura bie bese mfie na emuni ena na awi afia kenten owu ye na najima bedu Ubedi ade 25 years ni. Na na bia afia kente wati ase no. Da bia no obodo maadi ye kodo masa kodi do mafo sukuni. Why did you two come out? I'm defend this asable. Admabedu. Anu se watro no. Wo ye dai na nanu be paw. Na na bia afia kente ti ase. Na na bia afia kente video be se 9 e no ka kire wo kasi monim e kodo masa. Ni ye kun do mafo ni aje won mo nsase e call do masa ye defeat do mafo na najima bedu adenchi na wa ma bontene sa atabon ama me challenge wa me challenge nana aviafia kante offense hene na atwa so wuye na ba bonte me kasa what ya so na untimi ma bonte me kasa most biggest fear onipa no your biggest fear or nightmare ayo offense hene no your nightmare woda na wona. What I asante to the extent say, we are santini, but we evil asante man. We are the most evil betrayer asante can ever encounter. Now, fra we say free judgment. I'm on quarter better one thing, and enough free because they don't even know where you gain the free judgment from. In what in your own Ghana history, no, and I'm not be the free judgment. Huh? Freddy Ajimai and Anasajima Prempe, Kokuya ted, only a friend Freddy Ajimai. Nana Freddy Ajimai.
wo fa ye de neto na na kwaku bia the second won ye fa na agima bedu okohu wo sell chase wono wo fa kosa granty war wo fa afere okosa granty war 1874 enum no okowu ye asantefo ene frema gabe sorry ototo ne sa wo se frema gabe ye oba eti wono si boma na asantefo dwane e mami wa binim ka wana frema gabe si na sebe frema gabe mampo hene obetimi kura gina no ha mampo hima frema gabe na fero no mampo hima woti sika dete so ade na frema gabe woti so woti seko so seko enu so na woti woti sika dete so wo yanko no ya na wotutu abasa ohima be na wo yanko no kokofu hima ohima be ye ka konwamu dibre yanka basa ani yanka bleaching ani yanka tentere kase yanka animu ye ka konwa ho abakosam akonwa mu dibre akonwa mu tumi wana wo yanko no ye ka konwa mu tumi wana yanko no wabakosam ne de wo hen wabakosam ani ne wo hen se wo frema dwabe ne efra wo no wuti ase ahwe panka sampa nkrofo ne ba bedidi atem eni sina nananom no ombema no me abamoso sa because you don't want to accept the reality mun person ba accept no kure ama sumdue abakanfo mu ni move forward ni etime siki your own adwene ebetimi asiki your kingdom of akan esem hunu sa na ade ache esem fun sa na ade ache enkwase asem sa na ade ache na nkrofo ti abonti di atem di mpanifo atahwe enye se entimi nimu matem bio na emom ye de ne to nananom konya tuntum izaso konya tuntum yo beyi wa firi ho na ye hwe de ombeye mo nkrofo na so omude omo so ombedidi nuro ye che amagane amagashi ebe hu amaga wo ho atusembeni wo fa ekowu sa granti wo mu ansana British for kura timi abedi asante so ansana British for timi abedi asante so de no edo ma hene ye no sabre no ho 1874 sa granti wo mu no kowuye sa granti wo mu na ofa no edo ma hene okowuye ansana brofo timi di fiti ye ebedi asante so ade asante ni na ye o mu colony ayete na wo si abrofo na de brofo be sha asante force na wo fa na okowu wo sa granti wo no mu ansa na brofo be di asante force ebe cha asante kingdom nim ede bi kwato wo shi na asante no ekwa be so no okokuma asante man wonya buru ni ekwa be so no kofa aye ekokuma asante man you see the lies, you see the lies. What to kunyina kasante man ho Moni bre na amen ne bontuku akoka baby efe na Africus. Mo selfish interest. Mo sankrofukuro ye bia. Mo sankrofukuro ye bia na men ne bontuku akodi baby. Ya etobia na areho. Mo to atuna ekura fe na tuna. Wonsa wo Africus. Ana anka so ebruni ya no kwa Africus kusai. You are just jealous about the unity of Asante, the beautiness of Asante. You are jealous to see some person who say you are not part of Asante. But also I am told can you to be cause a problem. Now be recognition. Even if some grow photos so tune for or see a dear Yajma bedu. Sana pen. And say call a ginim hino or tune for chiame. Is that what you people want? Opa see address him some way or tune for. So all this is what you were expecting. Yeah, you see you. Is that your intention of unity? So obey your musa also. Yeah, mama wone. Mahimanwa mobeta bonten sabe solitia na akosua mehene asokore domtin brekum himano. Asante for mama kwan biyo. But this time, mo just se mo be attacking in any way, I be attacking mo bi. Some na mukro for better want to almost be poison brekum himano. You shall see. Yebe she. Okasa munko anu madwene nye ho.
Send your feeling be woman, Sana will be woman. Send your wrong feelings and me will be. Send your wrong vim, me will be. Send your would me a feeling say we are strong on me will be. Everybody have it. Until I say amaga ni amagashia, ye shia ni be the end they are very force. Akwasa sam na mudi. Kwasa sam na mudi. Na kasem wuti bi wo hene. Wa ba hima fo pia bontine be kasa. Na sa sabi na wa woto wo fe, wo dwabe mfe, wo fe ne brekumi ma. Kanu kure, brekumi abetimi awo ba, wo fe na wo ko be 50 years. Brekumi me ko be almost be 70 years. Obetimi awo ba. Wo betoto nsa basa kire. Ha? Because of also ma wa himfida. Wo ka so woni mo. Am say wo kasa na wo kan won titwi na so ho. Won kasa woni mo. Won kasa wonu nhia da. Wo so wo ma do ma himfie da. Mo masema bo babonte be kan e kire sampa o ma ho da. Mo pa kire se ne bebe ye wedding. Wo soma me ye be bo. Do ma hima mane e ma do ma hima tu na du krofo di na chi. E ma ko mo nkoye ma ye fefefe. E kire se o ma ho da mpa. Ana ono ama me bo mane. Nyamo yanko no nti ono ma obesuma tina wo so soma wodi krofo ma ko ye. One can't choose woni mo. Also wa ma wa himfie da. Minim nipa bebre be min ko onum fie da. Nipa bebre ni me, o mu ni me fie. Nipa pi hu mi internet so beto mo ni ba bia mete. Adanti sabi woni mi a chese woni me fie. Mo mu ntetwi, mo do ma fo no, mo wadene emu na ho. Because mo sama mo kan na yen kwasasa mo ho a. Ya ma yene mo ho pese. Mo ya de ma me na ni me ye fom. Why am I what am I try hey? Set 2025. Can you see me? Na ke pasumgie. Na mo so mo pen sa. Monkey camera. Kabeche 2024. Monkey camera. By this time you'll be any other hole. One ma Santefo by this to money about monso. One by God grace a Santefo na number fire so I'm all imagine about monso. Too many. And we are still working thousands. We are working millions. We are working 2 million and we will wake them. Because of people like you. We will continue to wake them and continue to wake the account people. Because you don't want account unity. Yeah, Asante Kingdom Rafom. Now we am fra wo say. Osi ade osajefo osi ade yo otumfo agima bedu. Buwa ne betware. Wana chira osan kwasesem. Si ekum odwafo ehidwa. So maybe I'm just telling you guys out there. Some more I am just say mode asokore dom tiri brekum hima. Sebi. Minim say ne ba bi ama bonten meka bi. Minim say ne nwie bi ama bonten meka bi. Minim say ne wofaase bi ama bonten meka bi. E na na hima afo so. Omo ya Santefo nti omo ni ate omo adwene mu da ho. To omo ma bonten mekasa. Betim kurasefo te se mo papa nipa mu no. Mo na mbeba bonten abekasa. Na so ye ya Santefo de. We are ready to face you for her. Enyo yonko no. Wonya wo hwe. Woni watam. Won se wa pepie. Won chie wo. Won hwe wo sofo. Ade abone na waye wo. Se wakọ kase. Ayi, wo mo ni mo ahimfie. Ana do ma hin ko jia 2 pro say de ma me no. Wo ka che so hu do ma hin da. Okojira ho e wo ka se wo hia do ma hin da. Okojira ho e ka se wo hia frema dwabem da. Wo se o ma wa himfie da. According to Muhammad Sam so yampa because man timi anche say da we oba ahimfie ha da we obewura ahimfie ha mo kire say ne bebe ware ana wo soma ye me abebo mama ne say ne bebe ware doma ana mutu nkrofo di na chi ade ko chesampa untwa ntro o ma wanyimfie da because you afa no oba wa himfie unu akọ na himfie pen ma kon several time ono do ma wanyimfie da on kasi woni mo me nua no asante mine mo maye nyina osi ade yo
Simdu. Was it Jimmy for bar? Okay, some trade Jimmy for the shena. This is what they wrote. Mimi Jimmy for bay. Me freedom kaupe. Me Jimmy for bay. But I will bush him one and kaupe. When yamia mama na obushi muti. And I'm a madana bonsa mama. Na unipa mu nsemu ti sew. Nipa fa. Nipa mu wrong spam. But you say me Jimmy for bar. Na sebi enyare sebi abra. Oba te se me wo. Wanya bi ada won paso ten. Ah. Wanya bi ada won paso pen. Unya bi nso da. Because sebi ede nampa. Emme nipa. Enkase ne de man krama te sew. Ha? Tina de bia mo na mo so aso krama toys wo mabeti no. Isa se mo ne krama ni. Enkrama ni nyina ye pe. Fuck you. Oka se ben sa frase no. Is that what you think? This year is different. Enya ne sa frase no. Fuck your mother. Abu ofunu. Emiano. Mekatiwe. No another issue. I no bitim some say and the peguso o katele say ni peguso e dipa no. Mo musu control. Mo musu control. We no musu control. Anye nipa no na mehwe. Na mehwe nso beti asem na meka. Na me mekichi say asem na meka no be fa adwene wom. Anye nipa eguso. Dabi obi o hwe so town. Obi hwe a car no kokora ranka edan yam tiase ebu ogum so. Ntinye obi a na hwe ope oyi. So it's not about nipa. It's about ade a bit share together to move a man forward. Until me basi say I'll be back soon. And that's just wait for me. Enko baby,